Musidɓe miɗa salmina on fop moɗon kala ko wontirɗon c'est paradis de la vérité. On miñirawo men musidɗon on yeeso mon ɗo ko Diallo Moutaga o wiyete ko on miñirawo men woni premier de la république science expérimentale marɗo kadi 15 ans duuɓi 15 e nder lagine 2025. Allahu akbar. Musidɓe o vidéo ɗo ko fi gouvernement on fop mon général Mamadi Doumbouya, premier ministre, M. Baouri, ministre de la culture. O miñirawme, mo sutto ngo yeso mon ɗo, o wi objectif makko ko wonugol dotterjo, ko babirawo men on, babe makko ko waɗi kon, ko ɗum ɗon o faala wadde, mo faala wadde ɓuri ɗum. O miñirawo men Diallo Moutaga, mo mari 15 ans. Mais mo siɓɓe, nane français je, wonɗe yaltude ko hunduko Diallo Moutaga. Qu'est-ce que tu comptes faire à l'université? L'université, je compte faire la médecine, plus précisément la chirurgie. Pourquoi ce choix? Parce que déjà j'aime bien la chirurgie et je fus inspiré par mon père dès l'enfance qui m'a incité à faire la chirurgie. Objectif o vidéo an ko fiyonu ko fi gouvernement won ko yembe immo be ƴetta responsabilité mabbe on hande Allah subhanahu wa ta'ala wadi min paradis de la vérité miɗa anda partout e nder lagine kala kadi ko mi yewti yahay ha hewtoya. Donc gouvernement on ko yembe immo be encadra o miñirawo men ɓuri ko encadra ko miñirawo men o wi objectif makko ko wonugo dotterjo yurmeteɗo, ko wonugo dotterjo wallitotoɗo jineɓe ɓen, ko wonugo dotterjo gollowo e nder lagine. Allahu akbar. Yo Allah okkormo duuɓi e kella. Sa nani debbo moƴƴo wallahi ko gorko moƴƴo, sabuna ko gorko on yata jomba sunna e farila naada. Sa yi an gorko galle maɗen no ɓuuɓi no ɓutti wallahi ko sonnajo moƴƴo heɓuɗa. Yo Allah okkor o nenirawo men lannitorgal moƴƴugal, okkora neniraɓe men ɓen fop lannitorgal moƴƴugal, okkora o babirawo men duuɓi e kellal, okkora babiraɓe men ɓen kadi fop duuɓi e kellal, okkora enen fay ɓen kadi lannitorgal moƴƴugal. Diallo Moutaga ko duwaɗo financede, Diallo Moutaga ko duwaɗo encadrede ɓuri ko mawɓe makko ɓen ko encadrimo ko. Diallo Moutaga normalement ko duwaɗo naɓede leyɗe porto, o lannito toon jande makko nden o waɗa formation fi docteur yagal makko ngal ko faala kon ko reewi. No wawi aroygol ɗo sayiji goo tawa heɗe mari hôpital ji moƴƴuɗi kelɗuɗi mais hara docteur ɓe ala moƴƴuɓe kelɗuɓe. Donc Diallo Moutaga ko avenir jango. Mon général Mamadi Doumbouya, premier ministre M. Baouri, kumpay kundo Diallo Moutaga ko sutɗo yeeso mon ɗo o miñirawo men marɗo ɗo 15 ans. Diallo Moutaga iɗon duwa mo naɓde leyɗe porto. Diallo Moutaga hay si tawi on naɓali mo leyɗe porto, Diallo Moutaga mo duwa financede, Diallo Moutaga mo duwa encadrede, Diallo Moutaga ko avenir jango findi leydi lagine. Diallo Moutaga ko marɗo avenir, Diallo Moutaga ko duwaɗo wallitede, Diallo Moutaga ko duwaɗo conseillede, Diallo Moutaga ko duwaɗo hay gardede. Diallo Moutaga na sodanteɗo iPhone 2 wo kadu hare lanni. Diallo Moutaga na sodanteɗo iPad 2 mon général Mamadi Doumbouya wiya lanni. Diallo Moutaga ko besoin ni ko encadrigol mo finance mo o janga o waɗa formation fi o wawu servugol ndi leydi. Vraiment Diallo Moutaga, félicitations mon frère, longue vie à toi, longue vie à nous, longue vie à nous tous la famille. C'est paradis de la vérité et rien que la vérité et wassalam.